atu to make sure nomination is kwa free and ketha mundu ria arendwa ni andu atuike ni weka atia nake wakwa kuthurwa kuga riu tondu we ndunathurwa muono riu athiwa muno reke tuike atia tuthinjire riku na ndiramwira nike muno na nginya andu mangi marora tupate tu marathiite enda gukora na kiama mangi negotiate na marenda gukora thini wa kiama kira kinene kana atia kogu please tondu nitubetwe chance na tukabewa gite methani tutegetikire kuthikuria gutwika menu tutuike irio cia kure ketwika ria ba tutuike ari tusabirwo ni tutuike atia keti gigetinua ni turanyitirira nginya thani ketha ikiate no koya kira kinene kya Kirinyaga ukigirira ba. That is all ngwenda kumuria na ndimwire azumaruga mena urumwe please njokere oringi bathi manyitanire mwenyewe macokere umoke matwire mena ndoi tondu negotiations ile twa negotiatire new da negotiatire on behalf ya Kirinyaga kwa ina mundu negotiatire on behalf ya Murang'a na Nyeri na Tharaka Nithi na Meru discussion nitwawundire discussion yale very robust na tukiugora tukwa kwa please andu itu muthimwire andu acu mangi mucii tutige kuoneka tandu maratapa twikare tunyitanire oguo atiria tuga harambe ho Kirinyaga athi mwena uyu na iko mutiri mwamenya Kirinyaga ni yona na direction ya Mount Kenya yonde uri mwamenya ugu mwatu kubata MP Kirinyaga mwabata monde mabata ko monde Mount Kenya sawa matigara kamwe karia ka gororokera sikara kabono kagira ciare